Dobar dan, dragi prijatelji, nadam se da ste dobro. I danas ćemo pričati o jednoj interesantnoj temi, a to je da li narcis može da voli? Ume li narcis da voli? Moj video o narcisima je dosta gledan i mnogo ljudi mi je pisalo, upravo vezano na tu temu, da li može narcis da voli, da li se tu nešto može promeniti u nekom smislu, da ukoliko vi ulažete u tu vezu ili ukoliko ulažete u odnose sa bliskim ljudima koji su možda članovi vaše porodice, da li nešto može da se tu promeni i da se desi baš onaj željeni rezultat, da dobijete ljubav, podršku, interesovanje od strane osobe koja je narcis. Ja znam da je teško živjeti sa narcisom. Ja znam da je teško ukoliko vi imate u svom bliskom okruženju osobu koja je narcis, koja samo vidi sebe, vidi svoj interes, koja vam nekada kada vam je potrebno ne da ni trunku ljubavi, ni trunku razumevanja, kada shvatite da ste sami, iako imate nekog pored sebe, kada se osjećate ne samo usamljeno i nevoljeno, već veoma nesrećeno i na taj način snižavate svoju vibraciju i možda privlačite još loših stvari u svoj život, nećete uživati u tom danu, znači ta osoba će vam upropastiti dan nekom svojom izjavom, možda ne samo taj dan, već i sutrašnji dan i preko sutra, a vi se toliko trudite da uspostavite normalan kontakt sa tom osobom i onda gledate neke ljude u okruženju koje možda imaju normalan kontakt, ne znam, sa tim svojim partnerom ili sa nekim članom porodice, sa nekim, sa nekim se poslovno sarađuje i tako, i vi shvatite da jednostavno kažete zašto se to meni dešava, zašto je to takva situacija. Ja se maksimalno trudim da to promenim, međutim sa druge strane ne dobijate nikakav odgovor. Pa dakle, da li narcis može da voli ili ne? Moj odgovor se možda neće svidjeti većini od vas, ali narcis može da voli samo sebe. Narcis voli sebe i naravno voli oni ljudi koji vole njega. Narcis voli ljude koji dižu vibraciju, ljude koji jednostavno, pošto on smatra da je u centru pažnje, da je on jednostavno neko ko je više vredan, one ljude koji također to potvrđuju da je on najpametniji, najbolji i najlepši. Te ljude on smatra svojim prijateljima. Sa narcisom vi ne možete da uspostavite normalnu komunikaciju. Vi možete samo da pričate sa njim ukoliko na početku svakog razgovora krenete sa nekim glorifikovanjem. Ali iako nastavite sa tim glorifikovanjem, nekada sa druge strane nećete imati pozitivan odgovor. Nekada će se desiti da posle niza pokušaja dođe do neke pozitivne reakcije i da osjetite bar na trenutak ljubav, uzvraćenu emociju, iskrenost, iskrenu brigu te druge osobe, šta se dešava sa vama, sa vašim životom. I u tom trenutku ćete pomisliti, možda će se nešto promeniti, možda ću ja uspjeti da utičem na tu osobu da se ona promeni. Ali to će biti i kratkog daha. To će trajati možda jedan kraći vremenski period i ponovo se vraćate na onu liniju gdje vi pokušavate da dođete do tog nekog rezultata, da vam ta osoba pruži nežnost, pažnju, a ne dobijete ni trunku od toga, razočarate se, plačete, budete nesrećni. Što pre shvatite da nećete promeniti narcisa, to je bolje po vas.
Znači, ako je narcis možda neko od ljudi iz vašeg bližeg okruženja i vi shvatite da nećete da promenite tu osobu i shvatite to kao dobar dan, to je bolje po vas. Što vi više probate da udovoljite toj osobi, to više snižavate svoju vibraciju, to što vi više nesrećni, uništavate sebi dan, ne samo ovaj dan, već i naredni dan, i na taj način i, kažem, eto, privlačite možda i druge negativne stvari, prolazi vam život. Evo, pisali su mi neke osobe koje kažu ja živim sa narcisom 10-20 godina. Znači, jedna osoba mi je pisala da živi sa osobom, ja mislim i više od 20 godina, da pokušava da ga promeni, ali da je to teško. Zatim, bilo je tu nekih raznih, da kažem, situacija i raznih mailova, više mailova na ovu temu. Činjenica je da vi ne možete narcisa da promenite. Što pre to shvatite, to je bolje po vas, znači okrenite se sebi. Pogledajte moj video o narcisima, ali ono što sam htjela da vam kažem, znači, postoje neke tehnike iz poslovne komunikacije. Možete pogledati onaj moj video primjena NLP-a u prodaji. Znači, neke tehnike iz poslovne komunikacije koje se primenjuju u svakodnevnom životu, gdje vi možete da utičete na neku osobu da uradi sve što vi poželite. I to je zaista moguće. Znači, kako je to moguće? Pogledajte moj video primjena NLP-a u prodaji, jer u životu sve prodaje i sve je primenjivo, prosto ono što je primenjivo za prodaju, sve je primenjivo u svakodnevnom životu. Ali, htjela sam da vam kažem da I naravno, ja ću jedan poseban video o tome napraviti kako da delujete na drugu osobu, da ostvari sve što vi poželite, ali htjela sam da vam kažem da te neke takve tehnike primjena manipulacije, ja to iskreno nikad u privatnom životu ne bih koristila, jer sve što vi radite, sve se vama vraća. Znači, sva neka energija, pozitivna ili negativna, koju vi uputite nekoj drugoj osobi, sve se to vama vraća. Tako da, moj predlog je da vi prihvatite situaciju kakva jeste, da krenete da radite na sebi i da se usredsredite na sebe, umjesto da svoju energiju trošite na neku drugu osobu i da se nervirate, a znate da sa druge strane nema pozitivnog odgovora, da ta osoba sa kojom želite da ostvarite taj neki pozitivan kontakt uopšte vama ne odgovara, jednostavno ne daje pozitivan neki feedback. I tako, okrenite se sebi, volite sebe, uživajte u svakom danu, stavite sebe na prvo mesto. Pozdravljam vas puno. Ako do sada niste pratili moj YouTube kanal, pratite moj YouTube kanal, bit će još dosta interesantnih videa. Želim vam sve najbolje i vidimo se uskoro. Ćao!